Uwo mugoroba mwiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho. Reka tuganire ku makuru akomeje kugenda avugwa. Duce mu gihugu cy'u Burundi, babwire ko General Alain Guillaume Bunyoni yajyanywe mu bitaro. General Alain Guillaume Bunyoni yajyanywe igitaraganya mu bitaro bikuru by'umurwa mukuru Gitega, arinzwe imodoka zigera ku 8 z'abashinzwe umutekano nyuma y'iminsi atabarizwa n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu. Bikavuga ko rero arembye ndetse ashobora no gutakaza ubuzima. Uyu rero amakuru aturuka i Burundi atangazwa na Pacifique Nazwe, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu i Burundi, avuga ko Bunyoni yajyanywe kwa muganga yerekejwe n'imodoka 8 z'abakozi b'iperereza ndetse n'abarinda umukuru w'igihugu. Mu cyumweru gishize we n'uwitwa Petero Claver Mbonimpa uyobora ishyirahamwe APRODH bari batabarije General Alain Guillaume Bunyoni, aho bavugaga ko ubuzima bwe bwari bugeze habi, ko atarakibona neza ndetse atumva neza. Ikindi ngo Bunyoni ntabwo yemererwa kuganira n'abandi bagororwa. Pierre Claver Mbonimpa yari yatangaje ko Alain Guillaume Bunyoni uburenganzira bwe butubahirizwa nk'imfungwa, akaba yari yasabye ko yahabwa uburenganzira bwo kwivuza ndetse akemererwa kuganira n'abandi. General Alain Guillaume Bunyoni wahoze minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Burundi, bivuga ko afite ikibazo cy'ihungabana mu gihe yumvaga igikomye akihisha munsi y'igitanda. Bikaba bivuga ko afite indwara y'ihungabana imugeze kure, ariyo rero de stress psychologique. Alain Guillaume Bunyoni imyaka 53 yahoze mu bikomerezwa by'ishyaka CNDD-FDD ku butegetsi mu Burundi, ndetse akaba yarabaye minisitiri w'intebe kuva ku itariki 24 Kamena 2020 kugeza tariki ya 7 Nzeri 2022. Yakatiwe igifungo cya burundu n'ihazabu ya miliyari zirenga 22 z'amarundi azira gushaka guhirika ubutegetsi muri iki gihugu cy'u Burundi. Akaba rero yihutanwe kwa muganga, aho babonaga ko ubuzima bwe rero buri mu kaga, ashobora no kwatakariza ubuzima. Mu yandi makuru, ministre w'intebe yaragiye guturitswa n'ibyihebe. Polisi y'Ububiligi yataye muri yombi ibyihebe bigera kuri 3 bikekwaho gutegura igitero cy'iterabwoba cyari kigamije kwibasira abanyapolitike barimo ministre w'intebe Bart de Wever hifashishijwe drone irimo ibisasu. Iperereza ryatangiye nyuma y'uko urukiko rwa gisirikare rutegetse gusaka amazu y'ibyihebe mu mujyi wa Anvers cyangwa se Antwerp. Mu nzu y'umwe muri bo habonetse igikoresho cyari gukoreshwa nk'igisasu n'umufuka wuzuye ibyuma. Ahandi habonetse 3D printer bivugwa ko yari gukoreshwa mu gukora ibice bya drone yagombaga gukoreshwa muri icyo gitero. Ubushinjacyaha bwavuze ko hari ibimenyetso bigaragaza umugambi w'iterabwoba rishingiye ku mahame ya jihad yari rigamije bamwe mu banyapolitike bakomeye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Maxime Prévost yanditse kuri X avuga ko amakuru y'igitero cyari kigamije. Minisitiri w'intebe yatunguranye ashimira inzego z'umutekano ku gikorwa cyihuse bakoze. Abakekwa bose bakiri bato, aho rero bavutse mu myaka 2001, 2002 na 2007. Babiri baracyabazwa, naho uwa gatatu akaba yamaze kurekurwa. Ibyo rero ibyavugwaga mu gihugu cy'Ububiligi. Tuvuye muri iki gihugu cy'Ububiligi, reka rero mbabwire ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu iperereza ryabo yise ihuriro riteje akaga ry'umuryango wa Felix Tshisekedi hamwe na cartels y'abasahuzi ba Colbert, Joanne Turine ndetse na Olivier Refra ba Africa Intelligence bavuze ku isano iri hagati ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubucuruzi bwa Colbert butemewe muri iki gihugu. Iri perezida ryatanzwe ibitekerezo bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi rishyira ahagaragara ibibazo bikomeye cyane bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe, nk'uko byemezwa na Olivier Refra wari umutumirwa kuri TV5 Monde. Iperereza ryibanze ku karere ka Luaraba, aho ibirombe by'umuringa na koba bizwi mu mategeko ko bigenzurwa na sosiyete muri Kazakhstan yitwa RG. Icyakora intumwa zoherejwe muri Kinshasa zangiwe kwinjira mu birombe bivugwa ko byahagaritswe kuva muri 2023. Uko kwangirwa kwakozwe n'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu. Bigaragara ko zikirinda inyungu az'abashoramari bamwe b'abanyamahanga bacukura mu buryo butemewe. Uwo mutungo kamere uhenze cyane, kuba hari abasirikare bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu mu birombe byo mu majyepfo ya DRC ntabwo ari bishyashya, ariko babaye benshi kandi nta bivugwaho rumwe. Izi ngabo zakabaye zirinda Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirashinjwa kurinda inyungu z'abantu bakora mu buryo butemewe n'amategeko, ibintu byongera umwuka mubi ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Raporo y'imbere y'iyo sosiyete ivuga ko uyu mwuka mubi uteza igihombo cya miliyari 2 z'amadolari ku mwaka ku masosiyete nka RG. Raporo ya RG itunga urutoki
kuri Cartels ni ishyirahamwe ry'abakora cyangwa se abageza ibicuruzwa ku isoko hagamijwe gukomeza gutumbagiza ibiciro no kugabanya ihangana bo muri Liban n'Ubushinwa ndetse na bamwe mu ntore zo muri Congo harimo abavandimwe ba Perezida Felix Tshisekedi nubwo aba bahakana kubigiramo uruhare urwo ari rwo rwose kuba mu karere kabo ndetse n'imikoranire yabo na RG bitera kwibaza byinshi. Ku ruhande rwe Felix Tshisekedi yagaragaje uburakari kuri ibyo birego kandi agerageza kongera kugenzura uko ibintu byifashe binyuze mu masezerano mpuzamahanga n'ingendo zo mu rwego rwa diplomasi, aho ikibazo kigoreye rero hashingiye ku bafite uruhare muri ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe bungukira rero ku burinzi bukomeye cyane bahabwa n'ibikomerezwa. Bivugwa ko aba ba Cartels bo muri Liban n'Ubushinwa bamaze igihe kinini cyane bakorera muri kariya karere bashyigikiwe n'abasirikare baho ku buryo kugerageza kubagenzura bigoye cyane. Iki kibazo ngo gishobora guhindanya burundu isura Perezida Felix Tshisekedi haba mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Olivier Lifra umwe mu bakoze iri perereza ashimangira akamaro k'aya makuru aboneka ku rubuga rwa internet rwa African Intelligence akomeza guteza urunturuntu ku rwego rwa politike n'ubukungu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Koba ni kimwe mu bintu byakomeje kugarukwaho cya mishyikirano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Rwanda ahagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyifuza cyane, ariko Felix Tshisekedi akaba akomeje kuzana amananiza arimo kubanza gushaka gushora Amerika mu ntambara kugira ngo ayemerere kugera kuri aya mabuye. Mu mpera za Kamena i Washington DC ibihugu byombi byashyize umukono ku masezerano akubiyemo igice cy'ubukungu cyane cyane yibanda ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro arimo Cobra. Ni ibikorwa remezo bigamije gushyiraho urufatiro rw'ubufatanye mu bukungu. Washington DC yizeye ko ayo masezerano nashyirwaho umukono izashyiraho uburyo butekanye bwo kugera ku mabuye y'agaciro nk'umuringa, Cobra na Coltan ari mu butaka bwa Congo, ariko ikigaragara Felix Tshisekedi aracyashaka kubanza gukuramo icya 10 nk'uko iki kinyamakuru Africa Intelligence cyakomeje kugenda kibigarukaho. Ndabashimiye ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.